Yesu nashimwe abakunzi b'urukundo gatatu TV muraho murakomeye muri vyura. Ndashima Imana ko yongeye kumpa uwundi mwanya wo kuvuga ivyayo. Ndaramukije mwese abantu bose bumva ubutumwa bwiza, nkaba nshuhuje n'abantu bose bandebera muri Facebook. Yesu Kristo nabaha umugisha. Kandi mwebwe kandi namwe muri Facebook ndafite igroupe ya WhatsApp, nigishiza no kuri WhatsApp. Mbese abantu bazabashaka kuja kuri WhatsApp kaze. Ndafite abantu barenga 200 bari muri groupe nigisha, n'abandi baguma baza. Ndashima Kristo arimo aranzanira abandi muri groupe. Yesu Kristo nahabwa icyubahiro. Haleluya. Nukuri ndanezejwe nuko Imana iriko irakora ibitangaza. Abantu barimo barihana, abantu bakiri bato, bakobwa, basore, nukuri bariko barihana cyane. Nukuri n'abantu bubatse barimo barihana. Kristo Yesu nabakomereza amaboko, agume abarindire agakiza. Yesu Kristo nahabwa icyubahiro. Nkaba nshatse kubwira umuntu wese wese atarihana nukuri kandi akaba yipfuza kwihana, yampamagara hanyuma tugasenga. Yesu Kristo nahabwa icyubahiro. Uyu munsi ndafite ijambo ry'Imana riri muri Kuvayo igice 20 ku murongo wa 13 n'uwa 14. Yesu Kristo nahabwa icyubahiro. Bene data nshuti z'umusaraba, ku bantu bari bwumva ino video, nukuri mu sharing muhe abandi, kandi bene data mubonye nza mvuga ubutumwa mbese bukakaye cyangwa se mfite n'ifuhe, nuko nzi ikuzimu uko hameze. Ikuzimu ndahazi, ikuzimu ntago ari heza, ikuzimu ni habi. Niyo mpamvu atanyigisho zo gufyinata shira ntanga. Imana ishaka ko mvugisha ukuri, nivyo Imana inkeneye ko. Rero bene data nukuri muze munyihanganira. Reka dusenge hanyuma tubandanye. Uwiteka Mana Nyir'ingabo, ndagushima ko wongeye ukampa umwanya kandi wo kuvuga ibyawe. Ndakwinginze Uwiteka Mana ya Israheli, undungikire umwuka wawe wera maze nasame nawe avuge. Uri Uwiteka niryo zina ryawe. Mwami ndakweretse abantu bawe bose, Mwami aho bari. Mwami Yesu ubaha umugisha, Mana ubaha umugisha, kandi Mwami ufungura imitima yabo kugira ngo nukuri abihane. Urakoze data, sabye nizeye ko bikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ku bantu bari muri Facebook, bene data mubandanye mukiranuka kandi mubandanye mwiyeza. Abatarakira Yesu Kristo mwami n'umukiza, nukuri mu mwakire kubera ko aje vuba cyane. Haleluya. Yesu Kristo araje vuba cyane, ntimusinzire. Yesu nabaha umugisha. Uyu munsi ikigisho mfite kivuga ngo abatinganyi bazakwambara imibindo nibatahagarika ibyo bariko barakora. Abatinganyi bazakwambara imibindo nibatahagarika cyangwa se nibatahindukira ngo bareke ibyo bariko barakora. Yesu nahabwa icyubahiro. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Kuvayo igice 20 ku murongo wa 13 n'uwa 14. Dusoma imirongo 2 yonyene. Ntukice. Ijambo rivuga ngo ntukice bene data. Ku murongo wa 13 ndasoma isobanura rimwe uko Imana iri bubishoboze. Ijambo rivuze ati ngo ntukice.
ariko abantu bari ko barabikora kandi bazi ko ari icyaha. Iri ni itegeko Imana yashinze, ntukice. Ariko abantu barimo baragira iki? Barimo barica mu buryo butandukanye. Erega kwica si ugukuraho umutwe gusa. Abantu barimo barirukira mu bapfumu, bariko baraja gushaka imiti kugira ngo bahereze bagenzi babo, kugira ngo babakureho. Abantu bariko barabyara abana babarunda mu mawese. Abantu bariko barakuramo inda batuburira mu mawese. Abantu bariko barakuramo inda bashira mu ishashi, bafunga, bata mu ishamba. Ijambo ry'Imana rikatubwira riti ngo ntukice. Nkaba nshatse kubwira umuntu wari wese ari mwarakora ibyo amenya ko ari mwarica. Abantu bariko barasesa intanga zabo hasi, abandi bakasama bakazimira. Bene data muri ko muranyumviriza, Imana ntago ibara gusa bariya baba bamaze kuvuka cyangwa se bariya baba bamaze gukura mu nda. Imana ibara uriya ataraba urusoro. Uriya ataraba urusoro Imana iramubara. Murafata intanga zanyu mukamena hasi, hari hakaba hari umwana yari kuzakwiberaho ubuwishe. Murazifata mugasesa mu kanwa, hari hakaba hari umwana ari kuziberaho, mugaca murunda mu kanwa. Reka ndababwire bene data, muri ko muranakwa n'ibyo Imana irashaka. Muri ko muranywa intanga z'abagabo banyu. Ese mwabuze ibyo munywa? Ko muri ko muranywa intanga z'abagabo banyu, muri ko mwabuze ibyo mugende munywa amazi yo mu ntuza yo mwibomba. Kubera intanga ntago ari zo kunywa. Bene data abagore muri ko muranyumviriza, ibyo muri ko murakora, ibyo muri ko murakora rwose Uwiteka Imana yababaye. Imana ntago inezejwe n'ibyo byaha bitandukanye muri mwe murakora. Muri ko murica uburyo butandukanye. Muri ko muragenda muri familia planning, mukazana ishinge, mukazana ibinini, abandi mugakoresha amakondomu, abandi mugakoresha amakondomu. Hanyuma ejo ukagenda ukaririmba, ukaja mu rushengero ukavuga ngo umukristo, mwije warayuranywa intanga z'umugabo wawe. Ukavuga ngo umukristo, mwije washeshe intanga zawe hasi. Imana yarishe Onani. Ese ufite imbaraga zingana gute zatuma Imana itakukura ku isi? Ufite imbaraga zingana gute zatuma Imana itagukura mu isi nkuko yishe Onani? Muri ko murabikora muzi ko ari icyaha. Muri ko murica muzi ko ari icyaha. Ijambo ry'Imana ku murongo wa 13 ivuga riti ntukice. Ariko wewe mu Kristo urimo urica, ejo ukazaja kuririmba. Wewe mu Kristo urimo urica, ejo ukazaja kuvuga ubutumwa ukagenda muri social media, ukagenda kabisa ngo ugiye kuvuga ubutumwa, warayuranywa intanga z'umugabo wawe. Mukagenda kuvuga ubutumwa, mukagenda muvuga ko muri abakozi b'Imana, mwaraye murasesa intanga hasi. Mukagenda muvuga ko muri abakozi b'Imana, mwaraye muranywa intanga z'abagabo banyu. Mukagenda muvuga ko muri abakozi b'Imana, mugenda n'ishinge, mugenda n'ibinini. Mukagenda muvuga ko muri abakozi b'Imana, muri ko murakoresha za kapoti za kondomu, ngo mbese mukavuga ngo muri abakristo. Bene data, ndakubwije ukuri nudaheba ibyo uri murakora, Imana ntago ifyinata. Imana ntifyinata. Nimba uri kurafyinatisha agakiza kawe, Imana ntago ifyinata. Ijambo ry'Imana rivuze riti ngo ntukice. Abandi namwe muri ko muragambanira bagenzi banyu, mukabashiraho ibintu bitari byo.
mukabagerekaho ikintu cy'igifuko cy'ikibuye, mukagishyira ku mitwe kabisa, mukacyemeza ati nibyo, kugira ngo bamukure ku isi, kugira ngo bamugirire nabi, kugira ngo bamwice. Ijambo ry'Imana rivuze riti ngo ntukice, ariko mugambi ko murica. Nimuhindukire kuko muri ko murica. Nimuhindukire. Imana ya Isirayeli iyiri kirakondo ikuravuga ubutumwa uri umusambanyi ye baba we, iyo Imana ikirakubona uri umwicanyi ukavuga ubutumwa, ukaja mu rushengero ngo uri kuraririmba, ngo uri kurigisha, uri umwicanyi, uri kuragambanira bagenzi bawe, uri kuragambanira abakozi Imana bagenzi bawe, uri kuragambanira abaririmbyi bagenzi bawe, abadiyakoni bagenzi bawe, ukagenda ukabagambanira kugira ngo bakureho umutwe, ukavuga ngo uri umukozi w'Imana, ngo uri umukristo. Nimuhindukire, muri ko murakora imirimo y'Imana muyikurana ibyaha, muri ko murakora imirimo y'Imana muyikurana ibyaha. Ndakubwire mwene data, urimo urakora ibyo, nukumbura uhindukire. Reka nsome ku murongo wa 14, ntugasambane. Umurongo wa 14 urimo atubwira ngo ntugasambane. Haleluya. Rivuga riti ntugasambane, ariko muri ko murasambana muzi ko gusambana ari icyaha. Muri ko muragenda musambana, abakobwa muri ko murikinisha mwirangije, abasore muri ko murikinisha. Ubu ngubu umugabo yatoye umukobwa agira ngo ni sugi, iyo amushikanye mu nzu agasanga n'umugore mbere yaranamenyereye, kubera iki kwisambanya. Muri ko murikinisha ubusambanyi. Ijambo ry'Imana rivuze ati ngo ntugasambane. Mwene data uri muranyumviriza, niba uzi kurisambanya buri joro, niba uzi kurisambanya ku manywa, ukaza wikinisha mwene data, nukumbura uhindukire. Naho ubundi Yesu Kristo aragarutse. Muri ko murasambana uburyo bwari bwo bwose. Abakozi b'Imana ubu mbese bibereye abatinganyi. Ndakubwije ukuri, wamutinganyiwe, nutava mu butinganyi bwawe uzakwambara umubindo. Neza, n'imyaka yawe y'ubusaza itaragera, uzaseka hariya bihite, ugira iki, ukorore hari inyuma bihite, kubera ko nta mafire uzaba ugifite. Nta mafire uzaba ugifite. Uzakora bigende. Uzakwambara imibindo, n'abana bawe batambara imibindo, bararangije barayihebye, ariko wivanye nuko ugize ki uri umutinganyi, utega ikibuno bakakurongora mu kibuno, ndakubwiza ukuri, mu busaza bwawe buzakwambara umubindo. Ndakubwije ukuri, icyaha kiri n'ingaruka. Nimukumbure muhunge, mureke ubutinganyi muri ko murakora. Muri ko murasambana n'ihene, muri ko murasambana n'inka, muri ko murasambana n'inkoko, muri ko murasambana n'imbata, muri ko murasambana n'imbwa, muri ko murasambana n'ikintu cyari cyo cyose, kubera irari ry'imibiri yanyu. Bene data, kubera irari ry'imibiri yanyu muri ko murasambana. Ngo iki? Ubusambanyi buri mu nshengero. Abakozi b'Imana basambanya abantu uzenya abakristo babo, abaririmbyi barasambana, bagenda batwaye udukondomu kugira ngo nibarangiza kugira gutegura indirimbo bagende mu mahoteli aho bahanya karandevu n'abantu bagenzi babo.
aho bahanye akarandevu mu ihoteli yitwa ko ari umuririmbyi, ubwo agiye kuryamana n'umuntu. Ubusambanyi, ijambo ry'Imana rivuze ati ngo ntugasambane. Muri ko murasambana uburyo bwari bwo bwose butandukanye. Muri ko murasambana mwirengagiza ko ijambo ry'Imana rivuga riti ngo ntugasambane. Ntugasambane. Urata umugore wawe aho ngaho ukagenda gusambana n'uwundi hariya hanze, ugata umugabo wawe hariya ukajya gusambana n'uwundi hariya hanze, ukamuta kabisa. Ubusambanyi. Ubu ufite umugore ngaho uri kurikinisha, ukarara wikinisha bukarinda buca, kandi ufite umugore. Urafite umugabo urikinisha, uhengera yagiye ngo kwihangana byakunaniye, ngaho uri kurikinisha. Umugore wawe ngari kure, ngo umugore wawe ari kure, ngaho uri kurikinisha. Ndababwije ukuri, ibyo byaha muriko murakora, nimutahindukira bene data muzarimbuka. Nimutahindukira, impembo y'umunyabyaha n'urupfu, ni kurimbuka. Bariko barakubona uri kuragenda mu muhanda wa mukobwa we, wambaye neza, wisukuye, naho imbere wariyononye utari isugi. Uri mu nzira ugenda, wewe batazi nta mu boyfriend babo bakubonana, bazi ko utaranashaka, mbese abakuzi bazi ko atamuntu n'umwe mufite mukundanye. Ariko muri wewe wariyononye, nta busugi ugifite, wariyononye, uri umugore, ugenda uri umugore kubera kwikinisha. Mwarikuyeho ubusugi. Abakobwa muri ko muriyonona, muri ko murasambana, muri ko murisambanya, mbese ubutinya kuja gutwara inda arisambanya, ubutinya kugwara ingwara yitwa ngo umugera wa sida arisambanya, kugira ngo ntafatwe n'iyo ngwara. Ariko nkakubwiza ukuri mwene data, icyo ukoresha cyose mu kwisambanya, cyari cyo cyose ukoresha, umenya ko imbere yawe ari habi, umenya ko ingaruka y'icyo cyaha iriho, umenya ko icyo ari cyo cyose ukoresha mu kwisambanya, icyo ari cyo cyose umenya ko kizagutera ubugwayi. Urashobora kutagwara sida, ukagwara kanseri kubera ibyo uri murakora. Nimuhindukire, muve mu byaha. Ibyo ngibyo muri ko murakora nta kamaro bimaze, nibyo kubajana kurimbuka. Nimureke kwikinisha, nimureke ubusambanyi. Ubusambanyi bwandagaye nka korona. Ubusambanyi no kwikinisha byandagaye nka korona. Abakobwa n'abasore muri ko murikinisha cyane. Bene data, wa mukobwa we wakwihanganya, Imana ikazaguha umugabo, ukazagenda uri sugi. Ni kubera iki wikinisha, ukishamwe ibi, ukishamwe biriya? Ese ndakubwire ugenda warapfuye mu mwuka. Ikindi ndanakubwiza ukuri, nudahinduka ibizakwica ntabyuzi, kuko uri kurishamwe ibintu byinshi. Ndakubwije ukuri, nutahindukira, indwara iragutegereje mu buryo bw'umubiri. Indwara iragutegereje, kuko ndakubwiza ukuri, urimo urigirira nabi. Wa mukobwa uri muranyumviriza hano, ndahatinda, ahangaha ndahatinda, kubera ko ubusambanyi bwabaye bwinshi mu bakobwa n'abasore. Muri ko muriyica nabi. Wa musore we, uzi ko utarabonana n'umukobwa, ari kurikinisha buri munsi. Intanga ngizo 1, 2, 3, 4, 5, inshuro 10 mu ijoro rimwe, intanga hasi, uri murikinisha. Uzi ko atamugore ufite, ukara urikinisha. Bene data, ibyo nta kamaro bifite. Ibyo nta
kamaro bifite, muri ko muriteza ubugwayi, muri ko muri kurira umuriro. Nimuhindukire. Kino cyaha Uwiteka Imana arakireba ari mu ijuru, ukuntu umukobwa uri murikora nabi. Hano nabwiye ko ndahatinda, hano ndahatinda. Ibintu uri kurikora wa mukobwa we, wafashe urugi wakubiseho uri wenyine mu cyumba, uri wenyine mu cyumba, ata muntu ari mwarakubona. Ibintu uri murakora, mwene data wa musore we, uri wenyine mu cyumba, urugi wababi, ibintu bw'umukoro uri wenyine. Kwikinisha gusa ubusambanyi, kwikinisha gusa ubusambanyi. Muraheba mukagura n'ibipupe byo gusambana nabyo, mwabahungu mwe. Muraheba mukagura n'ibipupe byo gusambana nabyo, mwabakobwa mwe. Hanyuma umusore yazakuresha nguri inkumi ya hehe. Ko wiyononye kabisa kabisa. Ndakubwije ukuri, niba utavuye mwibyo uri murakura wa mukobwa we, uzagwara indwara ntuzaronka uzakuvura. Kandi iryo jambo rifate, urifate mu mutwe, urifate no mu mutima, ugende uribike. Ugende uribike wa mukobwa we. Nutava mubwo busambanyi bwo kwikinisha uri murakora, uzarwara indwara utazi niyo ariyo, uzabura n'uzayikuvura. Kandi ugira iki? Ubyumve. Kuko mwarengeje ibyo bintu byanutse kabisa. Umuntu ababonye mu muhanda muri ko muratambuka, bagira ngo murabakobwa kabisa, naho ntibazi gihishije, ntibazi ikintu gihishije. Mwarirangije. Umuntu akubonye hariya hanze wa musore we, bagira ngo uri umusore mwiza, hari ugenda wiyorobetse, bagira ngo uri umusore mwiza, naho ubundi karabaye kabisa. Nimuhindukire bene data, nimuhunge mudapfa. Mureke ibyaha bitandukanye, mureke ibyaha bitandukanye. Yesu Kristo nabamugisha. Ndarangirije ahangaha, reka dusenge. Ariko nkaba nsaba umuntu wari wese yumva ashaka kwihana, mwompamagara nta kibazo. Kuko ndakira abakobwa benshi, ndakira n'abasore benshi. Kwikinisha gusa ubusambanyi, kwikinisha ubusambanyi. Bene data bakobwa, muri ko murigira nabi, nimukumbure mwihane hakiri kare bitararengerana. Mukumbure mwihane mutaragwara indwara zidakira zo mu bitsina, mutaragwara indwara zidakira mutazi n'amazina yabyo zo mu bitsina, kandi bizabica. Ubundi wo mu mwuka mugenda mwarapfuye kera, mu mwuka mugenda mwarapfuye kera. Imana ibagire neza. Nimuhindukire. Reka dusenge. Uwiteka Mana, ndagushima kuba uduhaye mwami no jambo. Ndakwinginze urikurikirane, ndakwinginze urivomerere, ndakwinginze data umugisha umuntu ari wose ari buryumvirize. Umwuka wawe wera mwami aherekeze no jambo ryawe, kugira ngo rigende rikorera akazi mu mitima y'abantu, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwiteka Imana nabaho umugisha. Ndabakunda cyane.